Sashi sempat ngipin yang sebagai pi barok syakan ka channel kejungi madhakan ni video ngimpai ikan ni post ke barang syarat mai. Subscribe ikan ni channel but turn on your notification bell ru kana mupinum do ikan video ski bang upload. Bat lada pi ko bende member syakan ni channel pila abon klik you ni join button. Staff Selection Commission lani ke SSC kepala ikan ni post mentau benai arajar pesan. Ki keteng jung ni post ki longgum ni non technical multitasking staff Bat Havaldar, CBIC and CBN. Kelas D lain ketarik bakado berpelaban semi ke applications kedua arpasau tarik benai Julai arajar pesan. Ya ke post multitasking staff ki kelampat pensyai ke noteli ki vacancy ki lain. Tang baka post Havaldar kalat cihajar new pesan teli ki vacancy. Ke educational qualification kalau gumne ya ke post multitasking staff ikan candidates kila diban pass ya ke kelas 10 dan ke Matric nak recognize board. Ya ke post Havaldar ru kolong gumjo ki candidates ki haban pass ya ke kelas 10 dan ke Matric nak recognize board. Mat pidon kam iki physical requirements. Nagbenta ki shenrang piliban pendap ya ka khatnriu spa meter walk haka katsan minit. Mat ka height kadai bandai sispa 10.1 cm. Baka chest kadai bandai prapuai adu prapunriu cm. Nagbenta ki female lani ki kentai kalau ngomne piliban pendap ya ka 10 km walk haka 40 minit. Mat ka height kadai bandai sispa 10 cm. Ke element nak benta ka post multitasking staff kadai kat pras 6 hado arpasan 6 badia ka Havaldar kadai kat pras 6 hado arpunyo 6 kandan ka operate relaxation hado san 6 ki schedule cast dan ki schedule type candidates ki belong eligible by bu korban apply ki post pihak ban apply online link ba ka recruitment portal jang ka SSC baik ni ka link la description jang ka video.